Ole tunruma chuan India Defence Thuthar kan ngai thladon ani. Ramria missile tam tak India na chhop don. India chuan China le Pakistan ne na an ramri buaina tactical missile za som ni vel da atum ni in news agency chuan thole ni kha na puang. Pralay ballistic missile chu India hian voi ni an test a. Pralay missile tam tak ramria deploy ani don ni in an soi. Report alan dan chuan India chuan Pralay missile za som ni layarem tia. Hei China le Pakistan ne na an ramria da turani. Defence Ministry High Level Meeting chuan India sipaitana missile za som ni vel leile. Ramria da na tur ati chiang ni in defence source pakhat chuan ANI News Agency ashil. Pralay missile hi KM zanga thlenga hla target kap thei nia soya a. Target apan nalama hian akal koi thaya wangin dan harsadon hle. Ram chunga siam chua Pralay hi canisterized tactical surface to surface short range ballistic missile ani. Canister mang laya tranga ka chua chi mun hai vai ka na chi ani. Russian Iskander missile nen po te khin ani fo. Pralay hi Indian ballistic missile Prithvi atranga siam dang lamani thu soima se. Russia rama Iskander missile system Ukraine beina an man technology atranga duan chua ni in an soi. India sipaiten Pralay missile man an du chan hi poimo hle a. A chan chu Indian Defence Ministry a top echelon 10 Indian Army ta na rocket force siam dan turan soi ho lai an ngai ven mek lai ani wangani. Thu thanga chuan Pralay missile mang hian Indian Army ta chuan Tibetan plachiwa China trum mun le mun poimo dual use Chinese infrastructure le military base te chu an bei thei pha don ani. Mizoram bulmaya ral thuam tam tak manani. Dibrugarh Assama Tea Garden ral thuam thanem tak manani. Dibrugarh Jalan Tea Garden atangin ral thuam le silai mu da khom thanem takan manni in Dibrugarh police te chuan an soi. Police ten ral thuam da khom an man zinga hian AK-47 bullet bottle bomb pahnih le puak thei thil dang te an hmu chuak. Intelligence source atanga lan dan in Dibrugarh police te chuan CRPF tenen Jalan Tea Garden a bepuyan thlaka. Paket pakhata ral thuam stock om chu thingpui huana hian an manani. Dibrugarh Superintendent of Police Stuiteng Misra chuan intelligence source atanga thuwa don danin Police le CRPF te chuan Dibrugarh khopui chung ril lama om Jalan Tea Garden atangin ral thuam da khom na mun an hmu chuak tia soi. Stuiteng Misra chuan AK magazine pahnih bullet round som pahnih bottle grenade pahnih te timer device te po an hmu chuak ni in a soi. Police operation kalpui mek ani thu le hemi konga hian tual chung mi tenen inbiak na an nei mek ni in a soya. SP chuan heng ral thuam te hi an da na rei to ni in a soya. Chui chian mek ani thu a soi. Upper Assama United Liberation Front of Assam Alpha malak na azwal zela. Hemi chungchang zona changin Special DGP GP Singh chuan heng helpol te malak na titop tura anin buat sei thu a soyani. Ukraine chungchanga Modian ngai dana soita Ukraine in India puina deal. Ukraine President Volodymyr Zelensky nen phone call manga anin biak na Prime Minister Narendra Modi chuan thole ni khan Ukraine rama boina chuak mek chungchanga ngai dana soi. Prime Minister Narendra Modi chuan indona titop ngal tura angen na chu na takina soinon le a. Anin rem lo na chin fel na chu chak taka zong turin le. In biak na le diplomacy lama kir le angaya ni ti in Prime Minister Office press release chuan a soi. Rimna siam tura malak na ingpo India in a thlop don tia soi boka. India in Ukraine civil me tatan miring puina humanitarian aid pek chun zom zela tum thu a soi bokani. Zelensky hian thotran ni khan Prime Minister Narendra Modi phone call in nabia a. Russia na inrem na siam na tur ruahman na kalpuya ni theinan India tran puina adil. Prime Minister Modi nen phone call in kanin bia a ti in G20 President ni na hlotling takanei adu saka. G20 platform a hian peace forum ala hi kan puanga.
tuna chuan chemical pui dan tura India hi atel ve ngei kan ring UN a humanitarian aid le support min pe ka wangin lom thu ka soi boka ti in Ukraine president chuan Twitter aron ziak heti lai hian Ukraine president chuan India in G20 president ani thainan du sakna hlana roi tu pahnih te hian ram pahnih te tho ho na ti chakna tur kong rang an soi du na Prime Minister Modi chuan Ukraine thu nei tu te hne na India zirlai kumin kumtir lama Ukraine atanga lo ho to te zirna chun zom le na tura ruam man na siam sak turin ngen ve bokani thotan ni khan Ukraine chuan Russia chu United Nations atanga pai chuak turin a phuta Moscow chuan Security Council a permanent member ani awangin resolution engpo a veto thaya Ukraine thil ngiat hi a hlotlin hmel lo hle Ukraine Foreign Ministry chuan thu chua siamin Ukraine chuan UN member ram te chu Russian Federation chu UN Security Council a permanent member ani na lak sak turin angena UN pumpuya tanga pai chuak turin angen bok India veng tu Prithvi missile chu pralei na thlak don India hian China le Pakistan ne na anram riada turin pralei missile za somni le tuma hei hi tuna Pakistan le China ram riada mek Prithvi missile thak nan an ruaman ni in an soi to angin he air defense missile hian KM zanga athui aka phak ani kumsang ni somni pakhat December thla khan India chuan Balasora Odisha tuipui kama surface to surface guided short range ballistic missile pralei chu hlotling takin lo enchin to a he missile hi APJ Abdul Kalam Island satranga ka chu ani Amisona hlen chua ka target kap fu turin track na khol manga vilania Prithvi missile te aya adanglam na chu atho lai na target a chui ngal thaya India hian missile chi rang range la tak kap thaya na ya ma se he missile thar hi adanglam bik hle Defense Research and Development Organization DRDO chuan design hian boy puya missile thar hian du thu samin quasi ballistic trajectory azui zia chu a target chui turin tracking signal a zui tha a kalna kong a thlak danglam thei mun hiam le mun sanga po atei kual thei a lew kual theya a thlo lai rengina direction le range a chak zong le kalna kong a thlak danglam thei ti nani test masa khana target diktakina kapa control guidance le mission algorithm te chu a thok tha hle ti nem nge ani pralei hi canisterized missile ani a chumi omzia chu chemical emo gas emo dana atana siam thirbom nget taka phurson thayani he tactical missile hi intermediate range le intercontinental ballistic missile ang nilavin mun nai vai kap chi shorter range close combat weapon ani atlang puin tactical ballistic missile hian kilometer zanga vela kap phaka tactical ballistic missile tamzok hi phurson thai an ni awangin enkol po olsam rang taka man thayan ni a tin an target ti chiat nan warhead chi rang a keng tel thei bok hindi tronga pralei ti omzia hi apumpuya ti chiat emo chiat na na sa taklen thei emo ti nani Rens te khin turatan chuan Indian Armed Force te hian Indo-Russian BrahMos cruise missile an man ang bok kha a Rens a chuan an indor tok ri viau BrahMos hi amana tawzoka keji zani vel chaural thuama phur thei thung pralei missile hi BrahMos missile man mun thuma thena mun khat vel chawani hei hi US dollar makta doi ni point paruk India poisa chuan cheng veibel che somni panni man velani chu wangin Indian Army chuan kilometer za somnga aya thui payload capacity lian zok nei missile mamona an naya pralei missile hi kilometer za somnga atanga zanga inkar kap thayania an mamona phuru turin an buai pui ta mekani aka thui zong hi warhead taken ri dana zirina danglam ve bok pralei missile a circular error probability CEP hi meter za velani hei hi accuracy soinani boka a target kap thelta se meter som a ina thel don lo meter som pon lama akap thel don lo ti nani akap dik thokhat viau ti nani he missile hian high explosive perform fragmentation warhead te runaway denial penetration submunition RDPS emo penetration cum plus PCB warhead ang chi
kilogram zathum somnga atanga zasari inkara phur thayani pralei missile hi Chinese Dongfeng 12 te Russian 9K7 True Iskander missile tele United States Army te man precision strike missile tenen khaikhin tekhin thayani pralei hi ballistic surface to surface missile anga siamani a he missile changkang tak hi interceptor te tana ka thlak har sa tak tura duanani athlo dan tur set sa athlo chuatirani nuwa pralei hian athlo dan kalphung athlak danglam thei akal koi thaya noilam le chunglama aleu kwal thaya akal chakzong ti muangin ati chaksau thei boka anti missile system te tan dana har sa don hle ni in defense expert te chuan an soi pralei missile hian melma anti missile defense ti buainan multiple warhead anti MIRV akeng tela chuta chuan false warhead te po atel aumzia chu he missile hian missile dang apai tel thei missile lem te po apai tel theya hei hi ka thla ka harna chan tur pakhat chu ni bokani Gulf War lai khan US Army Patriot anti-missile system te chu Iraq Scots missile hluizok laka khan an hlotling lo hle a an ka phlei thei tlat lo Patriot in ka thlak tur Scots missile warhead kha Scots missile component dang an ken tel tir wangte missile atanga an kal hran ve le chhon wangin Patriot missile laka an him fo thina ni pralei missile hi India sipaiteral thuam deploy mek zinga Prithvi missile hluizok thlak na tura ruam manani Prithvi missile hi liquid fuel rocket ania man a har sa hle ka chua ma in fuel da masak photangai thin liquid fuel hi a chedu hle boka liquid chuan ada na metal bomb ati chedu hle liquid fuel hi missile a hun rei tak da ani chuan missile chu ati chhia ani lo po in ati lik thei pralei hi chu solid fuel ani a electronic tun lai berber manga thuamani kumsang kha zakwa somko chawa khan Prithvi hi India rama missile chuan vor ber te zinga mi lo ni to a Prithvi missile anglo takin pralei hi combat ready state ta hun rei tak da thei ani donani rang takin ka thayani a Prithvi missile te hi face rang ranga thena chultir tu mani tunatan chuan khati chin khani le phot te se